Pozdrav svima, dobrodošli na prvu prezentaciju Los Pinos Roleplay servera. Sa nama su danas vlasnik Trzin i Skripter X. U današnjoj prezentaciji ćemo vam predstaviti Car Ownership System, pa sad ćemo da vidimo. Kao što vidite, došli smo ispred autosalona koji je radio naš maper Marković. Zatim priđemo ka šalteru i otkucamo autokatalog. Zatim, kao što vidite, izbacit će vam laptop na kome je slika i cena automobila. Ispod njega se nalazi marka, sa leve strane je kupovina, sa desne odustani. Evo, prešaltat ćemo par, pa da vidimo, evo, izabrat ćemo Stallion. On se spavna preko puta autosalona, otići ćemo do njega i vidjeti par opcija. Zatim ući ćemo u automobil i vidjeti par opcija. Sa desne strane u ćošku možete vidjeti brzinometar. Zatim otkucamo /V, idemo na informacije i evo, kao što vidite, informacije vozila, dakle slika automobila, ispod toga vlasnik, ID vozila, model automobila, boja, cena, da li je zaključan ili nije, koliko imamo oružja, droga i mac. Idemo na close pa da isprobamo par opcija. Otkucamo ponovo /V, idemo na zaključaj i otključaj. Pogledamo, idemo u informacije i kao što vidite, vozilo sada nije zaključeno. Zatim, da, izbacit će vam naravno tekst da je vozilo zaključano ili nije, ali zatim idemo na prodaj vozilo, pisat će vam da niste na pijaci vozila i probat ćemo sa prodaj vozilo igraču. Dakle, automobil ćemo prodati Trzinu, idemo na prodaj vozilo igraču, otkucamo ID igrača i unesemo cenu za koliko hoćemo da vam prodamo. I eto, kao što možete da vidite, njemu će naravno izaći tekst kao i nama. Sada će on meni da proda nazad moje vozilo i da vidite kako to izgleda. Evo, kao što možete vidjeti, prodaj automobila, igrač Trzin vam je ponudio svoje vozilo za $500, kliknite na prihvati ukoliko želite da prihvatite prodaju. Imate opciju dole prihvati i odustani, mi ćemo ići na prihvati. Uspešno ste kupili automobil od Trzina. Dakle, sada ćemo da isprobamo promjenu boju na automobilu. Otkucamo /V ponovo, idemo na promjene boje i otkucamo ID prve i druge boje. Evo, na primjer, otkucat ćemo 1 i 1, to jest ne, 0 i 0. I evo, kao što možete da vidite, sada ćemo ići na V, pa informacije i da vidimo da, evo, kao što vidite, boja sada 0 i 0. Možete posjedovati drogu, mac i oružje u vašem automobilu. Kako to kada parkirate vozilo i locirate. Idemo na neku lokaciju, na primjer ovdje ćemo da stavimo. Otkucamo /V, idemo na parkiraj vozilo i eto ga. Zatim /V, lociraj vozilo, eto, kao što možete da vidite, sve u redu.
I ovaj kraj prve prezentacije Lospions Roleplay servera. Ostavit ćemo link Facebook stranice, pa posjetite i lajkujte. Mod se radi od nule, tako da vidimo se u nekoj od narednih prezentacija. Pozdrav!